Yes, ngira ngo uracyari kuri TV yawe ni Zara Magazine TV, kora subscribe nimba uri mushya kuri ino channel yacu, nimba kandi warakoze subscribe wibuke gukanda ku nzogera, nimba warabisoje byose ndagira ngo nkubwire ngo ibintu ni neza cyane, uri inshuti yacu yakadasohoka, turakwishimiye cyane. Ngira ngo rero ibintu ni ibisanzwe, tuba tubagezaho update mu buryo butandukanye, tuba tugezaho amakuru agezweho muri ako kanya. Ngira ngo ikiri kuvugwa mu mikino ni iki? Ngira ngo nyuma y'uko biteye benshi urujijo, ibya Ishimwe Kevin ikipe ya APRFC yari yamaze gutangaza yuko yamutije, bamwe bakavuga ngo yamutije muri Rayon Sport, abandi bakavuga ngo yamuhaye Kiyovu, abandi bakavuga ngo Kiyovu yamuhaye miliyoni 2 ni nazo yakoze mu bukwe. Ni byinshi byari byavuzwe, ariko kugeza kuri iyi saha igihari nuko APRFC yatije Ishimwe Kevin muri Kiyovu Sport, ndetse Kiyovu Sport yamaze no kubishimangira, aho yamaze guha ikaze uyu musore ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo. Ishimwe Kevin yakiniye mu makipe atandukanye, harimo Rayon Sport, harimo Pipiniere, harimo AS Kigali ndetse na APR, ubungubu akaba akomereje muri Kiyovu. Gusa icyo yakunze kuvugwaho imyitwarire itari myiza. Reka turebe nimba muri Kiyovu ibintu bizakunda, ibintu bizagenda neza. Ngira ngo ni umusore ukina mu kibuga hagati aca ku ruhande, ni umwe mu basore b'abahanga, ibyo ntawe wabisubiraho, ariko wakunze gushinjwa kutitwara neza. Gusa kugeza iyi saha, mu ishize nibwo yari yasezeranye mu murenge n'umugore we. Kugeza iyi saha akazi ke agiye kugakomereza muri Kiyovu Sport nk'uko byamaze kurangira. APR yamaze kumutiza muri iyi kipe. Ayandi makuru ari kuvugwa mu mikino nuko KNC cyangwa se Kakoza Nkuriza Charles, umuyobozi wa Gasogi United, yamaze gushyiriraho intego abasore b'amavubi bari muri CHAN mu gihugu cya Cameroon mu mujyi wa Douala. Arababwira ati mu gihe cyose mwaba mutsinze ekipe ya Marocco miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda, ndazitereka ku meza ubundi muzigabane. Ese aba basore baraza kwikura imbere ya Marocco, cyane ko Marocco ni imwe mu makipe akomeye ari muri iri rushanwa, ndetse ari guhabwa amahirwe kubera yuko niyo yari yegukanye iri rushanwa mu 2018 ubwo ryaberaga mu gihugu cya Misiri. Ibuka ko icyo gihe u Rwanda rwari rurimo ariko rusezererwa mu matsinda. Kuri ubu rero byongeye guhurira mu itsinda rimwe, aho bari mu itsinda C ririmo u Rwanda, Maroc, Uganda ndetse na Togo. Umukino wa mbere u Rwanda rwakinnye na Uganda banganyije ubusa ku busa, mu gihe umukino wa mbere Maroc yakinnye na Togo, Maroc yabashije gutsinda Togo igitego 1-0. Bikaba bivuze yuko Maroc niyo iyoboye iri tsinda n'amanota 3, u Rwanda na Uganda biranganya amanota, nta n'umwenda w'igitego bifite, mu gihe Togo ariyo ifungira itsinda n'ubusa bw'amanota. Ese u Rwanda ruraza gutsinda Maroc maze ruhabwe ako gahimbaza musyi KNC yabashyiriyeho? Tubitega amaso, ni mu mukino uzaba kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isa 12 hariya muri Cameroon mu mujyi wa Douala, aho amarushanwa ya CHAN 2020 akomeje. Ndagira ngo nkwibutse ko ukiri kuri Zara Magazine TV, kora subscribe, wibutse yuko kandi izi nkuru zose tuba tubagezaho hano ushobora kuzisanga kuri www.zaramagazine.com, ukihera amaso ugasoma inkuru nziza, amakuru agezweho mu mikino, amakuru agezweho mu myidagaduro. Kora subscribe ubundi ntihakagire update n'imwe igucika.